And then uma akafuna ukwenza sibhedlela ukuthi yokuthumazana lo fanele amhlole ukuthi kufanele abulani into eyenzekile umama angazi wena mawuzongena into yakho ukuthi uyabambisa ngamadebona umama akabana nabantwana bakhe bakabana nalo yazi ukuthi bakabana nalo ne ibasungwa ukufana nabe ngakuzwa ukuthi nayo baba kusebenza lapho wona ngimbuza manje wathi wanda ya so baba nina nasile kucela uma ngendlela right ngokuthi ukubona kana ya nina fanele kumbe uma nalo maswaphe ngimuphi umaswaphe benzani le kibona mhlawumbe uma nomaswaphe so baba isho lapho akekho umntwana ozophuma lapho basala lapho ngobashiya lapho uma yena ngabafuni ukuthi kuphume yena jama kancane ngikuzwa uthi ugogo wabachiya la ugogo muphi akusimuzi kamama kho lo Stande sathi ngomgogo ekhethikho zange ngazithengela istandesi yo hey zaman uma wabachiya khari ndawo lengiyakabani ngiyakamama kamama akho or ngiyakamama akho wathola isefana ubabalela abantwana lapho wathi le ndawo isenyamile ugogo awushonile wajiwa bathiwa indawo yakasimilane isefana phi ubamala abantwana lapho wathina kulathuthana samanje lapho kwasimelane lo mntwana kwasimelane lapho nabatike angeke ngale mawazi wakada nakumila ngakaphatheka yazabathi na ufanele bahlale bonke lapho baba sisi yokuba naye nabathulumeni ngokufaka indawo yakhe ina anayo ilungelo lokumgcotha lapho ithi ngibuyele kancane uDomdala ngikuzwile nawukhulumako then-ke masele sibuyela endaweni yokuthi sibakhisa bunjani because abanabudlelwane obright bobabili la ekhaya ngitsho sona abanganabudlelwane uadvise ukuthi nasele mhlambe usesi wakho azizwa angakakhululeki and aloka busy okurujana nomama wakhe uadvise udadweni ukuthi akaqhubeka ahlale noma bakhukurujana ekugcineni kuze kwenzeke okungekho right mhlambe ngingendlela uthi ungakhona ngoba ngikuzwele ekugcineni ukuthi indawo yala yabhalela nibuye ekhotho nibuye nebukhosini so nifuna ukubona kwenzakaleni uyayibona ukuthi wena manje utholile ipeace yakho, that is why ukhuluma ukwakho. Yabona uma selunga kwakho uyayithola ipeace and begodi alright. Why don't you advise or assist usisi wakho ukuthi njengoba abhizi akhe nayo indawo yakhe akhona ukulisa umama akhe the more aloku abhizi amhlophora, because the moment uthi akahlala like kuyogcina ngani. That's my only concern, because the moment nilwa sikhulumi ngomntwana omncane mhlambe usadinga isupport, wena as long as ukhona ukuzijamela uzenzela something you can still maintain yourself. Why can't you advise your student ukuthi yazi uma igada kuhlukumeza or uma kade kwenza izinto ongazifuni mntathu
akhe sizame ukuthi sihelebhe ukuthi ukhona ukuba ne-peace of mind, because I'm worried about this whole situation enzeka la. Ayingijabulisi neze ngoba awukhona ukuthola ukuthi the only advisable part is whereby ugogo angeke aphume kungekwakhe, njengokuthi ugogo akuphume yena ngoba yena nguye ozizwa hlukumezekile. Umntwana wakhe unabantwana and unendlu uyayiyakha. The only thing engaba isolution ugogo nangabe ugogo uthi mina ngifuna ukuzithola abamlisi ugogo asiphilile ngendlela afuna ukuphila, mara acede izakho ngoba nakuthiwa akahlali nalaba kenzeni isesi ungichazela ukuthi already sekanendawo. Uyayibona, sekanendawo. Mina ngibalekela ipi ekhona ekhaya ngoba nami nangisonga indodana ngizizwa ukuthi ngikhulile nginamandla sengi-over 18 and ngiyabona ukuthi ekhaya akusana budlelwane. Angina right ukuthi ngingaloko ngibhizi ngibe sekhaya ngoba uma ungibelethile uma nakathi uhlukumezekile nanithi babuye ecourt, icourt izokutshela ukuthi dadewethu or bani khambe uyozifunela indawo wakho ngoba you are over 18 unepasi. That's how the law can say. Angeke ukuthi chubeka ndoko ngoba wena uzihlalele ngemuva ekugcineni siyobuya labathi omunye obulala omunye ukwenzeni omunye ukwenzani. That's the only worry engiyibona ikhona. Asijami noma usesiyachaza ukuthi uma ungihlukumeze khulu, so the moment akuhlukumeza you have to do something to protect impilo yakho nabantwana bakho. Ungahlali uthi sekhaya mina akangifunile indawo ngizokuhlala ngikani until nini, because abafazi or abantu bonke bayakukuruja bayaphuma babona ukuthi ukuba mfazi nami nginabantwana kube bafazi abayi2 eJardini A1 angeke kube nepeace vele. Bokuloku babhizi bapointa yonke nokusasa okuthi ukhamanzi ami omunye ungene ngekamereni uthethe ipodami ungicedela igezi eJardini A1 noma ekutheni ibona bakuma backroom ayinanto yehle. Icale mosibhuti ngiyezwa yena ukuthi into ambangisa yona ngiyayibona, into embangisa yona angizwisisi nami ukuthi bathi kuyahatshwa, because into ohatshako is not a solution. Lokho khombisa ukuthi there is something more deeper. Uchaze from ekukhuleni kwakhe wathi uma zange enze this and that and that, kuthi ukuthi inzondo leyo already bese kayibonile. Why yena angayithathi yathi yazini already sengikhulile ngenhlanhla begodi ngiyatoha ngiyakuthola okuncanyazana engikutholako, awuthi ngibe ne-peace of mind ngimlise uma uza kufikila uma mkhumbula uma uzokuthi the more athoma akhumbula umuntu omdala